سلام كمي كان يخم زخبركم تخاطلتي مدب نايزا channel مباركن لو معنتي أبزي زحلفة كم تزرعنايو أب أيرلاند زقاتما هذا السودان أو سبعين هذا أيرلاند أو سبعين أب مريت أوديقو بكرة متقعتي مش فتصملو ستر عليه أنصار سدتنياتات زعل معابي تقاومو سلفن ناب قونت زديبن أبزا فيديو احتراب بينا نرينا ارمن أبزا فيديو متهوي كم زتري ودلوخم أبزا channel دارجا 9% سبسكرايب كيغوركم تريد لكم فيديو 10% لما سبسكرايب كيركم زلكم بزي قطع منزوم 10% سبسكرايب زغبركم أزي زمسكنكم نتوم 9% ድማ نزد سرحو زلخو سراحات بزبلت أخد دقفنو تخللو مقدي أبزا channel سبسكرايب مقبار نز فيديوتات شير مقبارن لايك مقدافن يمو دقفكم هايفليني باركي زي قاتي مدلو قونت أوي سيلفي أبزا ندسعبها هقراتون يلحق كم زلو بز قطامي كحبركم فتو اتي اب ايرلاند زجمره اب جرمن اب فرنسا بولند اب بريتين أستراليا سبين أستريا كمون بعبيو أب ساوث أفريقيا أصفح فيحو أبز جزازي كم زنريد لنا حدش معبل درجة بزحت هجرات أنصار سدتينيات زنكسا أصلوك بزي بأمريكا كاب ترامب زمرت أتحيزو زجمرة نداقف حز خير زلون كلاتكم أبزز لكم معدي قرب تنقق كتولو بزقاتامي يمبتسانوكم مهات بتا فيديو أبتي سوداناون أتي أيرلاند أو يحيزو خلو تريني إشتاي فيديو بحنسابكم كنا نرأي A shocking knife attack on a Belfast street. A Sudanese man is charged. The attack triggers riots in the city. كم زنريد لنا أتي سوداناون أتي أيرلاند أو سبعين مستقعو بخرج يروح عند عينه خمسة بسسون أو كسادو أو قلت عند ما حسيت خمسة ورودلن سواء بهوت كم زدحنن كون دحر زتلعله السوداناوي بتحدث تسلم سوداناوي إلهم كم سدتنيا متى ما بزهجر بشلو إلهم سلسلة خو زتلعله تري ولهم جزانا يسدتنيا تاتندقدو قفرسون ما كاين حو خكاتسلون أتا كتما ربي شو ما وعد Families are driven from their homes. I didn't know what to do, what can I do to protect my children. It was terrifying, so I had to escape through the back door with my dog. What happened to that poor man was absolutely disgusting. But what's going on now, there is absolutely no need for it whatsoever. Police stop rioters reaching an asylum hotel. ከምኡ ድማ እዞም ተቃዋምቲ ወይ ከዓ እዞም ገነፀኛታት ተቃዋምቲ ናብ ናይ ስደተኛ ዝቕመጥሉ ሆቴላት ክኸዱ ፖሊስ ጠጠው ኣቢሎሞም ማለት እዩ Politicians call for calm. Those organising these protests claim they're doing so to protect communities. In fact, they're doing the very opposite. So how did the unrest happen and what comes next? ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ድማ ኣብ ማእኸል ከተማ ማካይን እንዳንደዱን ስደተኛታት እንዳኣሳጎጉን ሓሊፎም ውዒሎም ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ኢና ክንሪኦ እዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ድማ ቀስ በቐስ ኢሉ ዝጀመረ እንዳዓበየ ከይዱ ደሎ ኣንጻር ስደተኛታት ብፍላይ ኣንጻር ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ከዓ ናይ ጎነፅ ረበሻ እቶም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ምክንያቱ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመፁ ህዝቢ ዝቕመጡላ እዮም ካብ ኣውስትራልያ ኣለዉ ካብ ኤዥያ ኣለዉ ካብ ኤሮጳ ኣለዉ ካብ ኣሜሪካ ኣለዉ እቶም ሳውዝ ኣፍሪካን ቀንዲ ነቶም ኣፍሪካውያን እዮም ደጥቅዑ ደለዉ እዚ ከዓ ናይ መግዛእቲ ዘይሃስስ በሰላ ከም ዘለዎም እዩ ዘርኢ ምክንያቱ ምስ ወረቐቶም ከለዉ ቢዝነስ ዝከፍቱ ድኳናት ዝከፍቱ ትካላት ዘለዎም ኣፍሪካውያን ወፃእተኛታት እዮም ኣብኡ ደጥቅዑ ደለዉ እቶም ሳውዝ ኣፍሪካውያን ከምዚ ትሪኦም ዘለኹም ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ምስኣኑ ንስኹም ኢኹም ጠንቀኛታት ብምባል እዩ ካብ በንፃሩ ተሪኢኻዮም ግን ቶም ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ መብዛሕትኡ ሰብ ኢንቨስት ዝገብር ገንዘብ ሒዙ ትካላት ከፊቱ ነቶም ሳውዝ ኣፍሪካውያን ስራሕ ድፈጥረሎም እዩ ካብ ዘይምርዳእ እዮም ሰብ ዝርብሽ ደለዉ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይና እታ ቪድዮ ክንርአና South Africa have been saying Makwerekwere Abahambe. Makwerekwere is a derogatory term for foreigners. Abahambe means let them leave. Anti-migrant groups blame undocumented foreigners for problems in the country. We are tired of the illegal immigrants. Not only illegal immigrants, we are also tired with those who have papers, but they are busy committing illicit crimes. زلزال حاجة نزوم زي حقاو زمت سدتنياتات ብጣዕሚ ኣሸጊሮም ኣለዉ ዋላቶም ወረቐት ዘለዎም ገበን ገብሩ ኣለዉ ገለ ንምፅላም እዩ ከምዚ ዝብል ዘለዉ እምበር ሳውዝ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ክራይም ሬት ወይ ከዓ ገበን ዝፍፀመላ ሃገረት እዩ መብዛሕትኡ ከዓ
በቶም ደቂ ዓዲ ይፍጸም ማለት እዩ። In recent weeks, South Africa has seen a new wave of anti-immigrant protests, which have sometimes turned violent. Some critics say foreigners, particularly those from other African countries, are being wrongly blamed for the country's economic problems. There is more and more ኣብዚ ንሪኦ ዘሎ ማለት ነቶም ኣፍሪቃውያን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ኣፍሪቃ ድመፁ ነቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ፀገም ከም ጠንቂ ከም ዝኾኑ ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ ብኣንጻሩ ግን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝቕመጡ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ገንዘብ ሒዞም ኢንቨስት ዝገብሩ ትካላት ዘለዎም ስራሕ ዝፈጥሩን እዮም ማለት እዩ። evidence that this is deliberately orchestrated, and it's the disinformation and the hatred, which of course we know is the way in which social media platforms function, is what is resulting in this kind of hatred and violence that we are witnessing in some parts of the country. Mozambique, Ghana, and Malawi have been repatriating their nationals who ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ከዓ በቲ ሶሻል ሚድያ ተዋዓዊዑ ኣንጻር ስደተኛታት ኣሶት ሓበሬታ እንዳዘርገፍካ ዝግበር ዘሎ እዩ ድማ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ድማ በዓል ሞዛምቢክ፣ ጋና፣ ናይጀርያን ካልኦት ብርክት ዝበለ ሃገራትን ድማ ዜጋታተን ካብቲ ዓዲ ከውፅኡ ጀሚረን ኣለዋ። want to leave South Africa over these protests. You can see some stores are closed in the city. They belong to locals as well as foreigners, and business owners say today it's a case of ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ድኳናት ትካላት ገለመለ ብምሉእ ተዓፅዩ ዋላቶም ናይ ስደተኛ ይኹን ዋላቶም ናይ ደቂ ዓዲ ሳውዝ ኣፍሪካን ምክንያቱ እንድሕር ፕሮቴስት ዝገብሩ ዘለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፀሊም ክትፈልይ ትኽእልኒ ኢኻ ንኩሉ ሰብ ክልክሞ ስለ ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ South ዓፅዩ ማለት Africa have been saying Makwerekwere abahambe. Makwerekwere is a derogatory term for foreigners. Abahambe means let them leave. Anti-migrant groups blame undocumented foreigners for problems in the country. We are tired of the illegal immigrants. Not only illegal immigrants, we are also tired with those who have papers but they are busy committing illicit crimes. In recent weeks, South Africa has seen a new wave of anti-immigrant protests, which have sometimes turned violent. Some critics ካብ ኮንጎ ዝመፀት እያ ማለት እዩ። ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ሳውዝ ኣፍሪካስ ብጣዕሚ ተቐባሊ ህዝቢ ተቐባሊ ጋሻ ዓይነት ሃገር እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ዲስኣፖይንትድ ኮይነ ትብል ኣላ ማለት እዩ። ካብ ኮንጎስ ካብታ ኣፍሪካ ዝሃፍተመት ወይ ከዓ ዝበዝሐ ባህርያዊ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ማለት እዩ። say foreigners, particularly those from other African countries, are being wrongly blamed for the ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ትራምፕ ዝምረፃት ሒዙ ኣንጻር ስደተኛታት ዝመፅእ ናዕቢ ካብ ኣሜሪካ ጀሚሩ ኣብ ኩለን ሃገራት እንዳለሓኸ ኣብ ዛዕበየ ደረጃ በፂሕሉ ኣብዚ ዘለኹም ሃገራት ጥንቀቕ ኢልኩም ክትከዱ በዚ ኣጋጣሚ ይምሕፀነኩም። እምበኣር ክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ ኣብዚ ኣዛዚማ ኣላ። ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድገፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሸር ምግባር፣ ሳብስክራይብ ምግባር፣ ላይክ ምግባር እሞ እንደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንረኸብ ሰሰና እዩ።